Siyabingelela abazalwane egameni lenkosi nemsindisi wethu Jesu Kristu. Amen. Siphuma ke sisenkonzweni esontweni All Saints Cathedral leseBhabane eveni laseSwatini. Sibonga ke bazalwane lethuba lesinike lona lokuthi besingaphize sinethulele lena nkonzo emkhathini wethu kulabaphi wethu 10 bize kube nami umfundisi Sigudla ubize kube natsatse wethu Lilian lokungena asithebula nenkonzo. Tifundwa ke bazalwane ntale nkonzo titholakala ekhasini le-42 kuyo incwadi yetinkonzo kuyincwadi yetifundvo electionary bese incwadi yetinkonzo titholakala ekhasini le-241. Namhlanje bazalwane njengoba nibona umbala sewugutukile sihambile sagijima nembala lomhlophe emaviki lasithupha sevele ke nyalo bese siphinze sesigutukile sesingene ke bazalwane embaleni lobovu. Namhla kusuku la sikhumbula khona sigopha khona kufika kwamoya loingcwele emhlabeni atawuba sebandleni kufika kwamoya loingcwele lisuku ke lesithi the day of Pentecost. Tifundo lesibele tibekiwe ke bazalwane sekuqala imisebenzi yabapostoli isahluko sesibili livesi lekuqala evesini le-21 bese kuba libuko lelikhulu nakune siqala evesini le-26 siyawugcina evesini le-36. Sifundo sethu sesibili siphuma encwadini yabaseRoma sahluko sesiphohlongo siqala kufundza ngesahlukaneni se-22 siya esahlukaneni se-27. Livangeli lethu bazalwane livangeli lelitholakala ngekulazisa kwaJohane logcwele sahluko se-15 siqala kufundza esahlukaneni se-26 siye esahlukaneni se-27 siphindze esahlukaneni se-16 sifunze esahluko sesine siyogcina esahlukweni se-15. Mthandazo wethu wanamuhla sithandaza kanye sithi uNkulunkulu unamandla onke nomoya lo ovela ezulwini netilimile emlilo wathululela umoya wakho kubafundi lumela inhliziyo yethu ngemlilo wempokoto nemandla ute usithume njengabufakazi bethando lwakho olumangalisayo ngaJesu Kristu Nkosi yethu lokuphila kusa nawe namoya longcwele uNkulunkulu munye manje naphakade. Amen. Sihlala sitholele imfundo kaMama. Siphinde bazalwane sinivusele egameni lenkosi. Live lenkosi namhla silithola encwadini yemisebenzi yabapostoli sahluko sesibili kusukela evesini ekuqala kuya-21 sithola ehubeni lelikhulu nakune kusukela evesini le-26 kuya evesini le-36. Sithola kubaseRoma 8 kusukela evesini le-22 kuya evesini le-27. Silithola evangelini njengoba sisenza kulifundza nje sithi woda moya longcwele ulethe kithi kukhona etimpilweni. Sesiphethile-ke sikhathi lapha besikhumbula khona kuvuka kwaJesu emasontho lamanyenti. Sitithola sesifika lesinye sigaba lapho umkhosi wemaJuda sekumkhulu noma-ke umkhosi wemaJuda lomkhulu uphinze ugujwa. Lo mkhosi-ke lona umkhosi wesivuno noma umkhosi wemathokotho. Kepha-ke lokuhle ngako ukuthi sithatha lelilanga lanamuhla kokuthi liletha injabulo nekugcwaliseka kwensindiso yethu njengendalo yaNkulunkulu. Siqaleke bazalwane ukuthi sigubhe umkhosi wePhasika
lapho besinake indzaba yesingwa lesinganamvubelo lapho uNkulunkulu asilethela Jesu loba liwundlu lelitawuhlatshwa kuleso sigaba njengoba sathi ngesikhathi sePhasika kwakuhlatshwa emawundlu lamnyaka munye langanasici. Namuhla-ke sithanda umbonga uNkulunkulu ukuthi wena letinto leti tiletha kuthula etimpilweni tethu njengoba sekaphinze waba ngumnikelo wethu. Ngalesikhathi lesi-ke uNkulunkulu bekagcwalisa liphupho, bekagcwalisa nelihlelo lalimisele umuntu kuze kuthi kubonakala ukuthi emalanga langamashumi lasihlanu emva kwelanga lesabatha awela esikhathini lapho sigubha khona lo mkhosi weliPhasika siqhubeke size sifike lapho Jesu khona singathi ukuthi wendiwa umhlatshelo ngalesikhathi. Futhi-ke uNkulunkulu kumele ukuthi asigucule lokungenani ukuthi sikhone kulandzela lendzaba yaJesu yekusinzisa umuntu kuze ufike lapho umuntu khona agcwaliswa ngamoya longcwele. Sikhumbule ukuthi-ke enkolweni yemaJuda lendzaba lena yemalanga langamashumi lasihlanu iphindze isho umkhosi wekukhululeka, umkhosi wenjabulo lapho tonke tintfo tayitolo tilitshalwa kucalwa impilo lensha. Futhi-ke lo mkhosi lona wawuphindze usetshenziselwe ngokuthi kubongwe titselo tekuqala. Letitselo tekuqala kwakuye bese kubalwa amaviki abesikhombisa lalanywa lilanga linye lena kokuthi kube nalemthelela yekubonga lokukhulu kulelanga leli lesibita namhla ukuthi lilanga lamoya lengcwele noma iPentecost noma ngalolunye limi it's a Whit Sunday. Leyo mkhosi lona wePhasika wawuthi ungaba khona bese-ke sekuyabalwa-ke lamalanga langamashumi lasihlanu njengalokhu sekubaliwe nje namuhla sesifike khona. Futhi-ke kulelanga leli sifunga ukuthi moya longcwele ngekufika kwakhe uyasipha emandla, uyasakha ukuthi sikhone ukuqhubeka kumemethela tindzaba letinhle taKristu kubo bonke abantu ngaphandle kwekwesaba kuze ukuthi kube isikhathi lapho injabulo itawugcwala khona kubantu. Futhi-ke kule nkolo yamaJuda lona bekuthiwa ngumkhosi wemaviki Shavuot, ngumkhosi lana kuphindze kumkhosi wesivuno njengalokhu sesishilo kokuthi kwakubalwa nakuvuthwa nje lokuqala bese-ke sekuyabalwa-ke onke lamasonto lana lasikhombisa nalelanga lelengetiwe. Lokho-ke kusekelwa ngumbhalo nasibuka incwadi yaDuteronomy 16 verse 9 noma-ke emaviki lasikhombisa nelanga linye emva kwesabatha njengekusho kwencwadi yaLeviticus sahluko 23 kuya kuverse 16. Futhi-ke lo mkhosi lona wemaviki uyabonakala ubitwa ngokuthi ngumkhosi wesivuno encwadini ya-Exodus sahluko 23 verse 16. Futhi kuthiwa ngumkhosi wetitselo tekuqala
emaswati akwathi ke lokuthi ngathi incwala ayakwati lokuthi kusacwala kuvela lapha kuNumeri sahluko 28 verse 26 kwedlula lapho khona la ku-Exodus sahluko 34 verse 22 phinde lo mkhosi lona kuthiwe ngumkhosi lapho sikuvuna khona kolo lo mkhosi ke lona lekuthiwa ngumkhosi wamaviki waqala katheni lo vela emva kwemaviki lasikhombisa lagcwele emva kokuthi sekuvunwe kwekuqala lo mkhosi ke lona wamaJuda uwela elangeni le mashumi lasihlanu kule sigaba lesithi ngumkhosi wemaviki lokhu ke bathandekako uyashicilelwa kuLeviticus sahluko 23 verse 16 kepha-ke namhlandena sibonga ukuthi lelanga leli lemashumi lasihlanu lisilethela luthando, lisilethele kujabula, lisilethele ukuthula, lisilethele ukubekezelelana, lisilethele ngokuthi sinakekelane, lisilethele nekukhululeka ngobumnanzi sibe bantu labakhonako kwenetino letinhle, lisilethele kwethembeka, lisilethele nekunakekelana ngekwathi ukuthi labanye bethu abasibo labagcine kangako ngakho kufuna ukuthi sibanakekele ngendlela yokuthi bakivele ngokuthi baphatheka kahle kwekugcina siphinde sithole ngalosuku lolu indlela yokuthi sikwati ukutibamba ukutibamba ke bazalwane akusilwe lelula kuyabinta lokuthi umuntu akhethe ngoba kusho ukuthi letino thwethi khona awutibambe etimweni letingekho utibambe etimweni letikhona kepha wena ungahlanganyeli kito lokho ke sibona siyakwazi ukuthi tithelo kamoya letibhalwe lapha encwadzini ya Paula abhalela kwabaseGalatia sahluko 5 verse 22 siyaphiwa ke manje abazalwane siyakhona ukuthi siende tintfo siyakhona nekuphakama siyakhona nokuthi sihambe lapho Kristu asibitela ukuthi sihambe khona encwadzini ke yekuqala kwaseKorinte sahluko 12 kusukela evesini lesiphohlongo kuya evesini le-13 siyathola lana ukuthi moya longcwele labanye ubaphe umoya wethi bakhulume inhlakanipho labanye wabapha umoya welwati ngaye nalowo moya labanye wabapha ukuthi bakholwe ngaye nalowo moya labanye wabapha ukuthi bakhone kuphilisa ngaye nalowo moya labanye wabapha ukuthi noma bakhone ukuthi bende imisebenzi yemandla labanye baprofete labanye bakhone kuhlukanisa imimoya labanye bakhone nokuthi behlukanise letilimi letiniketwe lapha esahlukweni sekuqala noma ke esifundweni sekuqala labanye phinde baphiwe nokuthi batolike leto tilimi kuze ukuthi bantu beve labanye ke noma ke tonke ke letipho leti tisetshenziswa noma ke tiphumeleliswa nguye moya ngoba ngaphandle kwamoya ngeke letipho leti tiphumelele futhi ke kumele ukuthi sikwati ukuthi moya upha letipho leti kubantu ngabanye ngekuthanda kwakhe ngekufika kwamalo ngcele ke bathandekako siyathi ukuthi libandla liyakhona ukuthi bese kuyawena lo msebenzi waJesu le kade uvetiwe lapha evangelini ngilandisa kwaLuka sahluko noma ivesi la 49 lapho sahluko 24 lapho kuthiwa khona
bukani ngitanthumelela umthuthuthi lobuya ubabe kepha-ke mlinzeni eJerusalema nize nembathiswe emandla labuya etulu. Nasekafikile-ke lo moya weliqiniso lobuya kuNkulunkulu nguye lotakwenza ngokuthi nikhone kuva niphindze nivisise kahle nemukele naloko lokubuya kuNkulunkulu. Bathandekako bafunzi bebangeke bakhone ukuthi basuse ngisho nenyawo kube uNkulunkulu bekanabendeli umusa ngaye lo moya oyingcwele ukuthi bakhone kuhamba. Sitakhumbula ukuthi nakafika kwena lo moya oyingcwele bebakathi nesaba bativalele ekameleni elingenhla, kepha ngekufika komoya oyingcwele base baba nesibinzi. Naku phela ngesifundo sekuqala sibona Petro soyabathi nekusukuma emkhathini wabantu nalaba labashumi asabachasisela ukuthi yini lena leyentekayo. Ngakho-ke bathandekako moya oyingcwele namhlanje uphinde ashicilelwe lihubo, ngoba lihubo lithi ngamoya oyingcwele tonke tinto tithola ukuthi tibe khona, tonke tinto tithola ukuthi tiphile. Nasibuka nje bathandekako ukuthi uthini uNkulunkulu nakakhuluma ehubeni, akhuluma ngelwandle lolukhulu, akhuluma ngemikhoma lentuzako netinhlobo tonke tetilwane letiphiwe impilo. Uthi imfihlo yabo bonke lekunatiwa abantu ngokuthi nakavala sandla sakhe uNkulunkulu moya wakho ungasebenzi tonke letinoti yafa, kepha nakavula ngesandla sakhe tonke tithola kuphila. Siyambonga-ke uNkulunkulu ngokuthi moya wakhe uyamveta ukuthi ngaphandle kwakhe kude lesikhona ukuthi sikwele sitishoshovu temvelo, kepha nangabangekho moya oyingcwele ngeke sikhone nokuthi sikhumbule abantu ukuthi imvelo ngeyaNkulunkulu, ngeke futhi sikhumbule ukuthi imvelo iyakubula nayo ifuna ukuthi ikhone kukhululeka. Manje-ke bathandekako lo Nkulunkulu lo ukuveta ngalokusobala nasifunda lendzaba yabaseRoma ukuthi nale mvelo nayo ifuna lokuthi ikhululwe njengalokhu nathi sikhululwa nje. Ngakho-ke uNkulunkulu uyasiniketa lamandla ngamoya oyingcwele ngokuthi sikhone kuveta inzalo yakhe njengalokhu ivetiwe encwadini yaGenesis 1:28. Kufuna ukuthi-ke sathi ukuthi-ke imvelo namoya oyingcwele kunye, ngoba siyathi ukuthi kungaveli lutho moya oyingcwele bese kahamba etikwaloko lokwakukhona ngaleso sikhathi. Evangelini-ke bathandekako siyakhunjutwa namhlanje ngokuthi moya oyingcwele utela ukuthi kube ngithi lesikhonayo. Amen. Sikube ngithi lesikhonayo ngoba ngaphandle komoya oyingcwele ngeke sikhone. Moya oyingcwele usenako ukuthi sikhone nekuthi-ke wasekumqoka ukuthi moya oyingcwele abe khona, ngoba phela siyazi ukuthi Kristu wembatha ubuntu bethu. Ngakho-ke Kristu bekangeke akhone ukuba senzaweni yinye noma ngetinzaweni letinyenti ngasikhathi sinye, kepha ngamoya wakhe uyakhona kwenta lokho kuze kuthi bonke bantu tindimbane temakholwa emhlabeni wonke timtfole uNkulunkulu kanye ngesikhathi sinye timjabulele futhi. Ngakho-ke bazalwane, sisahamba-ke kulolu hambo loludze naNkulunkulu, asesime kancane nje sitibute ukuthi tsineke yini lesesizuzile ngekuthi kwaba khona lelilanga leli lekuthululwa kwamoya oyingcwele emhlabeni. Tsineke nasibhajatiswa nasiqiniswa ubekwatandla etikwethu kuthiwa yamukelani moya oyingcwele,
sisahamba ngaye inomoya oyingcwele. Emandla moya oyingcwele sisawuvumela yini ukuthi asebenze etinhlitweni tethu noma etimpilweni tethu njengoba nje anikwa thine. Kumele ke bazalwane ukuthi sikhumbule ukuthi kumele ukuthi sithenge. Sifundzile kulamaviki laphelile ukuthi moya waNkulunkulu waniketelwa thina ukuthi sithele tithenge. Nokuthi Jesu akasibitelanga nje ukube sibe yifenisha lepolishwako, kepha wasibitela ukuthi sithele tithenge. Ngabe umhlaba wezalwane uyakhala. Khalela thina emakholwa langiko nalaphelele latawuveta impilo nenhlalakahle yaNkulunkulu. Awu bathandekako, singakhuluma kuze kweqe, kepha-ke siyacela ukuthi sibusiso saNkulunkulu asivame kini kulo mkhosi lona lesithe ngumkhosi wamaviki, ngumkhosi wemadokotho, ngumkhosi wekudla tintfo letinsha. Zangisabekisa ukuthi ngangisikusantwala nje, kepha ngumkhosi lona lesikhumbutana kona ukuthi siyatalwa thina njengebandla, siniketwa imandla kuthiwa asiphume sele umsebenzi waNkulunkulu ngaphandle kokwesaba noma ngabe ngubani losembi kwethu, so long senta inthando yaNkulunkulu. Kwathi uNkulunkulu angamubusisa ke bathandekako, egameni laNkulunkulu Yise neNdodzana naMoya Oyingcwele. Amen. Amen. Asithandaze emthandazweni yethu lomuhla, sifisa ukukhumbula bazalwane bethu lesidlelana nabo, ikakhulu be-Iowa, laba sesigabeni lesifana nathi, lapho nabo babuke ukuthola khona umbhishobhi lomusha. Sithandazele usuku lwabo lolungembili kwelethu lolungaJulayi. Sithandazele labo lasebavele batinikela ukuthi emabito abo angabukwa. Sithandazele libandla eBricken. Sithandazele konke lokutibusiso sibabongele, nalokuthi insayela sibacelele uNkulunkulu ukuthi abalekelele. Sithandazele neli-Diocese lase-Highveld. Sithandazela umbhishobhi Charles kanye nalabanye obhishobhi lesidlelana nabo, Allen kanye na-Andrew. Sicela ukuthi bona nemabandla labawabukile, uNkulunkulu angabapha umusa wokuqhubekela embili. uNkulunkulu longcwele kuyo tonke tindlela lokhuluma nathi ngato, umoya lowushako emanangabi emlilo, emagama lesiwevako nemagama langetulu kwetilimi lesitatiko, siyakubonga. Siphe sibinzise ukuthi sikhulume ngeluthando lwakho yonke indzawo lapho siya khona, nakuye wonke lesihlangana naye. Ngalelilanga laPentecost vula tinhlitiyo tethu njengobe wavula tinhlitiyo tebapostoli, sende sindlule imincele lesitibikele yona nalesibekelwe yona ngulabanye. Asikuvumele wenabe ndzawo tonke etimpilweni tethu, ngobe wene umhlaba waba yindzawo yekushumayela. Sende sincobe kwesaba, sigcwaliswe ngentokoto lwebekile ngelusuku lwaPentecost. uNkulunkulu wekukhanya sikhanyisele, uNkulunkulu wekufufumala neluthando, hlala njalo uvusetela kithi lokufufumala neluthando. Nkosi yekuphila nalepha kuphila,
hlala njalo uphila ngekhathi kithi Nkosi lowaba umusa kasikhombisa ubeka usigcwalise usivusetele njengoba umoya ungumfanekiso wakho phefumulela ukuthatha kwakho emisebentini nemitamo yethu njengelituba sidubule siye etulu emazulwini njengoba ungemanti hlanda imiphefumulo yethu njengelifu ngonya tilingo tethu utikweshise njengematolo sivusetele lapho sikhatsala njengemlilo sihlale etonweni tethu Nkosi thela moya wakho etwethu ngemusa wakho uve kuthandaza kwethu Nkosi wena wathi kabanti tingqinamba lesihlangabetana nato sisanakekela indalo yakho ngalesinye sikhathi leti ngqinamba tibonakala tisengama timadima kungabonakali nelikhambi nasembili ngalesinye isikhathi siyawuva umhlaba ububula ngebuhlungu ngekucilatwa abantu wodwa moya longcwele usihole kude sisebele ngemandla akho siphumule ebukhoneni bakho yena baholi bethu bene lokulungile nalokufanele lokulichinga nentsandvo yakho Nkosi thela moya wakho etwethu ngemusa wakho uve kuthandaza kwethu Nkosi gcwalisa emakhaya ethu netinhlitiyo tethu ngekufuthumala kweluthando lwakho phefumulela timilo tethu usiphe emasu lamasha nalokusha lesingakwenda uphindze usiphe bukhona kuphila setsabe ekukhanyeni lokusha bukhona kuphila setsabe ekuphileni lokusha sihole ebudalwaneni esinabona labanye usonzete kutsi sithe ukukhonda ngeluthando nentokoto moya wakho avikele inhlitiyo nebukhona bemndeni Nkosi thela moya wakho etwethu ngemusa wakho uve kuthandaza kwethu Nkosi sithandazela labo labahlupheka ngengcondo ngemoya nangemtimba labo labangaboni likusasa ngisho nome tingo tonke tikhanya lekukuhlwa konke kubo lapho labanangesaba njalo labo labalahlekelwe sibinzi sekumelana naloko lokuvelako etimpilweni tabo labo labanabuhlungu lobungapheli labo lesibane sabo sesilotita ngekhatsi bathu tutebonge Nkosi kube nabo sonke isikhathi yena moya wakho longcwele akhanyise etimpilweni tabo abakhombise indlela leta kuKristu naleya ekuphumeleleni Nkosi thela moya wakho etwethu ngemusa wakho uve kuthandaza kwethu Nkosi sikhulekela labo labathokotela kungena lokucacile ebukhoneni bakho asithi nathi lesifatiko nalesikhondako kulomhlaba side kulokukhanya waphakathe simvumela mawakho longcwele kutsi asihole Nkosi lemusa yemukela lithandazo lesiyenda egameni lenkodzana yakho Inkosi umsindisi wethu Jesu Kristu sisaholwa ngumoya wakho longcwele moya
weqiniso, moya woluthando,